chimboita mere manerana. Zvienza umsitho ngalintambama. Vana baba na mai murume wandoda kupa maneru ano. Bobaba labomama umuntu Murume wandakaziva kwenguva refu. indoda engabayazi isikhathi eside. Wandinotenda nokushandiswa nashe. Engikholwa ukuthi usetshenziswa nguThixo. Ari Zakare. Our national YPU leader. National YPU leader. Nani other than Pastor Chitsvare. Pastor Chitsvare. Ombera maoko vachiuya. Ombera maoko vachiuya. Dati ombera maoko. Ramba uchiopera. Ari atsungamiriri wako ramba uchiopera. Gaomberero Jesu. Makaqakezelwe uJesu. Gaomberero Jesu. Makaqakezelwe izandla uJesu. Tinogona kutora nzvimbo dzedu. Thank you, praise and worship. Sithabathe indawo zethu siyabonga abendumiso. Ngaindiremekedze MC wamadekwana ano. Hloniphe MC walintambama. Baba Mfundisi Mungoni. Baba umfundisi Mungoni. Watitungamirira zvakanaka. Ngokusihola kakuhle. Rukudzo noremekedzo kuna baba wangu na amai president. Hlonipho kubaba umongameli lo mama. Dr. C Chiangwa. Dokotela uC abalo mama uChinyemba. Doremekedza our general secretary baba na amai Nira. Hloniphe unobhala jikelele ubaba lo mama uNira. Doremekedza zvekare our administrator Elder Sebata. Hloniphe njalo umgcini onke Apostolic ake sisho amen. Dakuremeke over lo mama abe Harare North Province. nokudai baba na mama. Ngiyalithanda baba lo mama. Noziva vari kutinamatira. Yazi basithandazela. Ndoda kufa nako Ku province kaBaba Namburo kule bandla okuthiwa iGlory Tabernacle. pandinoshumira ndiri. Lapho engijumayela ngikhona. Asi tine mufundisi mukuru ipapo. Silomfundisi omkhulu lapho. Manikidza asi vari pari. Ale Enza labo ku YPU. baba Denga na baba Muza. Ubaba uDenga lo baba Muza. Pamwe chete na provincial youth leaders ese. Kunye lama provincial youth leaders wonke. Muzita ra Jesu ngati shumiro. Ngiyakholwa lapha kuchunyayelwe. Vanotenderana neni pano pashumiro. Abavumelana lami lapha kuchunyayelwe. Varume vanga Bantu ababo. kuti uku ndokunonzi kubereka uku. Ukuthi lokhu yikho kuthiwa ikuzala. Nekuti ranga richibatwa.
24 na 27. Asibalele eqalela kuDaniel 24 to 27. chapter 3. Zoverenga zvekare. Zokunikeza ezinye izahluko zokubala njalo. Asi regai nditore mukana uno kungotendawo vana baba. Yekela ngithathe leli thuba ngibonge baba. Vakatitendawo sevana. Abasikhulwayo njengabantwana. Elise ukuthi bachumayele bebodwa. Asi vakati vana vedu Bathi abantu bethu chimbotorawo rimwe zuva. ake lithathe olunye usuku. Youth akapiwa nana Akwenza baba. inhloko moyo kubonga ithuba Come on, esilinikeza shout, ngobaba. come on, shout, come on, shout. Akumemeza gcina imisebenzi yamapostola Chapter 23. 20 kusiya ku24. Muprofita Daniel chapter 3 verse number 24. Ipapo mambo Nebukadinezari wakavhunduswa akati kumakurukota ake, hatina kuwisira varume vatatu akati kuna mambo, ndizvozvo imi mambo. Iye akapindura aka moto vasina pavakakuwadzwa wechi kanga uchivhuta kwazvo. Kumusoro machinda zvino machinda kurukota mambo vakavungana bvudzi remisoro yavo
kwakafanana nekukunda kwa John Cena. lokunqoba John Cena unkosikazi kaJohn Cena andibo banaenda mu ringi, akasuya oya kule ringi abasibo banorwa wrestling, akasuye olwayo i-wrestling bathi banoonekwa bakutethena mari ya John Cena kepha ubonakala sidlimane kaJohn Cena kungoba mukadzi wa John Cena unkosikazi kaJohn Cena kuno apa right yekutakura belt ba ilungelo lokuthwala ibhanti vachiti takakunda sithi sinqobile tiri ma-champions singama-champions tisu vakundi yithi abanqobi wobvunza woti naimi makapinda rini muringi abuziwakhelani neringini vanokudza kuti 30 uyakuthatha ubaba vane kurwa kwavakaita indlela ala ngayo asi varwa vakunda eselowa nqoba celebration yacho ukuthokoza kwakhona yakaitika kuti ini kwenzakala ukuthi mina tini ndasimudza belt ngiyephakamisa tini ibhanti ndinoenjoya yimi ngikhonisa mari yokurohwa kwababa imali yokuthaywa kababa mari yemavanga akauya nababa kumba imali yamancebaza lo baba mavanga anababa amanceba lo baba arwadze amai umama kesho ukuthi nokuti vanoziva kuti baba vakakunda kwasibaba wanqoba saka takakunda nokuti baba ndo vakarwa sanqoba ngobaba nguye walwayo uchitiona tiri pano vanherwa sibona silapha lintampama tiri vakundi nokuti tinaye changuramura ngoba sila igadlagada tinaye akarembera pakalvari walenge Calvary tinaye ane mavanga sinayo lamanceba wokuti kana tabva panyika ino ukuthi masuka kulomhlaba tinonoona mavanga ari mumaoko ake amanceba esandleni sakhe anoti ndakakukundirai pakalvari uthi ngayinqobele Calvary hakuchina chinhu chaifanira kukukundai yakhonga kunqoba ndosaka makakunda chivi ikho lanqoba isono muri panyika lisemhlabeni kukunda kwenyu kukundiswa nene kwenu kunqotshiswa yini haugoni kuva mukundi jesu asiri mauri Jesu engekho kuwe titi ramene yakanaka akusabelo ameno ngcono titi ramene yakanaka uthi ameno ngcono titi ramene yakanaka Jesu ameno ngcono saka tiri vakundi singabanqobi nokupfuurisa okwedlulisileyo nokuda kwajesu ari matiri Jesu ngakithi we are more than conquerors singabanqobi ngokwedlulisileyo kwache nokuti isu tinozvigona athi ngoba siyenelisa but nokunda kepha ngokuthi kwaiye akatina yena lo asithandayo nokunda ngenxa kwaiye ari matiri ngakithi nokunda ngenxa kwaiye akarembera pakalvari lwale ngeCalvary panotoenjoya lapha sikholisa tototumidzwa zita rinonzi victorious church ukuthi ibade nqobayo nokuti tinaye muridzi wacho akapedza basa pakalvari umsebenzi eCalvary Come on, celebrate the finished work Zela umsebenzi of wapheqethayo Calvary. weseCalvary Titi ramene yakanaka usipho ameno ngcono tine munhu here ari pano dai ramene yakanaka phakathi ameno ngcono saka patiri kufamba lapho sihamba nokukunda kwajesu ngokunqoba kwaJesu taakuzivikanwa sesazakala tiri vanhu vasingakundikani singabantu abangehlulekiyo tiri varwi vakakunda singabalwayo abanqobayo tiri vakatakura belti singabathwela rekuwina ibhanti lokunqoba kwete nokuti taizvigona hathi ngokuba senelisa but nokuti akatigonera ngoba wasenelisela chizviziva pandaverenga manje kwazi lapho embali sekhona ndoda kuburitsa church ngifuna ukuveza ibandla inokunda elinqobayo but manheru ano ndichagara pane chinonzi church lamhlanje ntambama zohlala potani ibandla izwi rokuti church leli bala elithi church riri pathimu yedu elikundikimba yethu rine mazwi maviri ari mugiriki lilamabala amabili akugriki anotaura pamusoro paro akhuluma phezu kwalo izwi rokutanga ibala lokuqala rinoreva mabuilding atinoona lithi izakhiwo esizibonayo zvivakwa zvinotumidzwa kunzi imba yamwari izakhiwo kuthiwa yindlu kankulunkulu richitotaura kuti izvi zvivakwa izvi lisithi ukuthi lezi zakhiwo zvinobhilonga kuna ishe ngezenkosi ngeimwe chechi ngeyinye ichechi leyo kepha
poita rimwe izwi kube khona elinye ibala rinoti kana rakutsanangura chinonzi chechi elikhasisa okuthiwa yichurch vanorinzwisisa vanoziva kuti rinoti ecclesia abazisa bathithi ecclesia izwi iri harirevi chivakwa leli bala lithi isakhiwo chinooneka chiri panzamo esibonakala esiphandle izwi iri rine matauriro arinoita chinonzi chechi lelizwi lilakho elikuthiyo ngebala but ndisati ndachibudisa pachena ngingakakuvezi obala ecclesia ndo rinotaurwa najesu uecclesia nguyothiwa achiti ngujesu upon this rock ethi phezu kwaleli dwala I will build my church. ngizokwakha ibandla lami The gates of hell amasango ehadesi shall not prevail hayi kunqoba against my church. leli bandla lami Pari kuti church esithi ibandla asi kureva riya rinotaura mabuilding, akatsho lekhuluma izakhiwo ari kutaura rinoreva atsho leli litsho ecclesia. i-ecclesia Izwi raari kutaura ari paCaesarea ibala Philippi, elikhuluma eCaesarea asi Philippi ari kutanga kurishandisa, akasiyoqala ukulisebenzisa rakagara riri shoko raishanda, lalihlezi lili ibala lisebenzayo raitozikanwa elalazakala kuti kune chinonzi ukuthi ecclesia. kulokuthiwa kule ecclesia Ecclesia i-ecclesia was a ruling assembly kwakulibandla elalibusa yaishandiswa mazuva ya. elalisetshenziswa Ecclesia u-ecclesia was a principal assembly kwakulibandla of the laphezulu government of Athens and Greece, ekahulumende we-Athens neGreece yakanga ichipindwa eyayingenwa navarume vanosvika 6,000 amadoda afika 6,000 vese vari over 18 years. bonke bephezu kwe-18 years Ecclesia i-ecclesia ine koramu yavarume vanodarika 6,000 ila madoda adlula 6,000 yakanga ine ma-responsibilities ayo yayile mlandu yayo yekuti yaideclare eyokuthi yayinquma one responsibility umlandu odwa yanga iri yekudeclare wawungokunquma war. impi Vaigara matare babehlala amadala vachideclare bedeclare kunofanira kuita hondo. okumele kube lempi Another omunye responsibility umlandu wabo was to declare wawudeclare mama military strategies. ama-military strategies Tinonorwa sei, siyokulwa kanjani tinonomira sei. siyakuma kanjani Another omunye responsibility umlandu wabo was to elect the generals wawokhetha and the ama-generals other officials, labanye abakhokheli including the magistrates, kuhlanganisela lo magistrate including the chiefs of the cities. kuhlanganela lamakhosi edolobha Ibasa raitwa nechinonzi ecclesia. umsebenzi osenziwa Imwe e-ecclesia responsibility omunye umlandu njalo yanga iri kuye kuvhotera madecrees wawokuvotela ama-degrees nemalaws, lemthetho ndovaigadzira mirayiro, yewabelungisa imlayo ndovaivhotera malaws nematreaties. yewabevotela imlayo lemthetho Inonzi ecclesia okuthi i-ecclesia vaita basa rekuti every month yayisenza umsebenzi othi inyanga yinyanga vaifanira kugara 3 or 4 times bamele behlangane kathathu kumbe kane vachitonga nokugadzira nyaya, behlahlulela indaba vachironga mastrategies, behlela ama-strategies vachironga kuti ndiani woita magistrate, ngubani okuba ngumanji ndiani woita an official. ngubani okumele abe ngubusi Ndingangoti ni short, ngamafitshane ecclesia by definition ecclesia ngokwengcazelo was a legislative or kwakuyi-legislative a ruling assembly kumbe ibandla elibusayo inogarwa ne-6,000 men ehlalwa ngamadoda vari over angu-6,000 18 years. abaphezu kwe-18 years Saka Jesu paari kuti ujesu esitheni ari paCaesarea Philippi eCaesarea Philippi tinovaka chechi ya uyakha ibandla lami ari kuziva uyazi kuti chinonzi ecclesia ukuthi kuthiwa i-ecclesia vanochiziva. labo bayayazi Ioti I will build my uthi ecclesia ngizokwakha i-ecclesia yami pamusoro peruwari. phezu kwedwala Why am I ecclesia? yindaba i-ecclesia Nokuti miyenyu yamuinayo ngoba ninene layo inogadzira malosi ilungisa imithetho nama-strategies lama-strategies ekuti vanhu vanonorwa sei. ukuthi abantu bayokulwa But njani ndakugadzira imwe sengilungise inye yangu yamusina iyi eyami elingelayo inogadzirawo ma-strategies elungisa ama-strategies inodeclare war, edeclare but izimpi ayideclare ihondo yapanyama. edeclare impi yalapha Ndakugadzirawo ecclesia sengilungise i-ecclesia isingapindwi nevari over 18 chete, over 18 kuphela but inopindwa newese akamugamuchiro nguye wokwamamukelayo akapiwa simba wanikeza amandla rekuti anzi mwana wa Mwari. ukuthi ngumntu kaNkulunkulu Ndakugadzira
Phakathi le-ecclesia Isi-ecclesia. yevanhu vanoisa mirayiro Abantu abafaka imlayo. inotonga sezvavanoda. Ebusa ngokuthanda wabo. Ndosaka chiti ndakupa makii Ikwethi kunika isithuthukelelo. chawasunga pano Ukubophela apha. chasungwa, Ubotshiwe. chawasunungura Khululileyo. chasunungurwa. Khululiwe. Saka Jesu achitaura uJesu ekhuluma. ari kuisa contrast Ufaka uyaqathanisa. akatarira ecclesia Bheka i-ecclesia. yevakomana vepaAthens, Amajaha ase-Athens. vakomana veGreece, Amajaha aseGreece. akatarira zvakaitwa navanhu Ekhangela okwenziwa ngabantu. akumisa yake. Usemiso kwakhe. Tinofara nokuti yatinayo Thokoza ngoba esilayo. ayivoterwe navanhu, Ayivotelwa ngabantu. ayikarirwe matare navanhu, Ayihlalela amadale ngabantu. bati yakaitwa naye. Kepha yenziwa nguye. Ende kana iri yake Ingeyakhe. yake ayikundikani, Eyakhe kayehluleki. zevanhu dzinokundikana, Ezabantu ziyehluleka. bati yaJesu ayikundikani. UJesu ayehluleki. Saka Jesu ari kuti ndakudownloada uJesu sengidawunloda. chechi yangu chaiyo Ichechi yamuqobo lwayo. iri kunenga Esezulwini. iuye panyika Isemhlabeni. itange kuratidzwa, Iqala ukubonakaliswa. itange kudisplayiwa Iqala ukubonakaliswa. nevanhu vachatenda mandiri. Abantu abayokholwa kimi. Saka chinonzi chechi naJesu Ukuthi ayichechi nguJesu. ndiwe uri pano, Uwo lapha. hautenderwi Awuvunyelwa. nomuridzi wako Umnikazi wakho. kukundikana, Ukwehluleka. hautenderwi Awuvunyelwa. kusapota uchideclare honto Ubudeclare izinto. uri kuti ecclesia kana iri kudeclare yokudeclare honto. izimpi. Tinopotawo isu Lathi siyake si tichimbotsvaka sidinge kuti torwa takatarisa ukuthi sibe ipi. sibheke ngaphi. As I am standing here, Kimi lapha. we are here to declare war Silapha ukudeclare impi. against all the demons, Wonke amadimoni. all the principalities of darkness. Ababusi bomnyama. Tirive kudeclare Singaba ukudeclare kuti chaputika ukuthi ende kudubuke. tichitoziva Isazi. kuti tiri Ukuthi vakundi. singabanqobi. Chinonzi ecclesia Ukuthi ayi-ecclesia. yechekuti chinoisa mirayiro Ukuthi afake imlayo. inogavhena Abusayo. nokutonga materitori. Ubusa imngcele. Paugere ipapa Lapho hleli khona. yoda kuti uise mitemo Ngifuna ufake imlayo. inoti no chirwere Ukuthi hathi umkhuhlane. shall trespass. Esiyokudlula. Every trespasser Wonke odabulayo. shall be prosecuted. Uyobotshwa. Ndoda kuti uise mirayiro Ngifuna ufake imlayo. inoti vanoroya Ethi abathakathayo. royerai kumwe kwese, Elidlalele kwezinye bani indawo. kana mosvika Ngale paecclesia ngafika kwe-ecclesia. chechi yaJesu Ibandla likaJesu. inonzi iwewe Ukuthi anguwe. chizivai kuita ota. Kwazani kuba le order. Isu tichikura Thina sikhula. taizviziva tiri kumombe Sasikwazi senkomeni. kuti taiumba mavhu Ukuthi sasibumba inhlabathi. toatumidza zita. Siwanikeza igama. Mavhu mairi apo, Inhlabathi ezinkulu zvikomo ezimbili. zviviri zvemavhu Inqumbi ezimbili zenhlabathi. totumidza zita. Sinikeza igama. Kana tati iri nderamaidhevhi, Singathi elikaNadevi. izamu ramaidhevhi, Ibele likaNadevi. ivo maidhevhi vari kumba LeNadevi engekhaya. nezamu ravo, Lebele lakhe. ukaputsa ratumidzwa zita Ukuthelele libiza igama. rekudzi nderamaidhevhi. Ukuthi likaNadevi. Ndopaunoona manifestation Uyapho khona ukubonakala. yaDhevi achirwira zamu ramai vake, Ibele likanina. bati mai zamu vainaro kumba. Mama ibele lalo Iwe ngekhaya. uri pano nhasi Wena ulapha namhlanje. uri katutu keivhu, Uyinqumbi yenhlabathi. wasi wakatumidzwa Kepha wanikeza ibizo. nezita raKristu. Ibizo likaKristu. Kana Satani achida kuivamba, uSathane efuna uyiqala. kapfunyungure mafano dziwo, Makakhalela inhlabathi yokuthi anguwe. kakave bhizinesi rako Makakhabe iwewe, ibhizimusi yakho. kakave bhizinesi Makakhabe remuchato, ibhizimisi yomthatho. kakave imba yako iwewe. Makakhabe indlu yakho. Ndopanomuona manheru ano Babona khona ngale ntambama. musharuko aburuka Dala oti seyehlile. ndiyani akavazamura mai vangu. Makakhelisa ibele The likamama. devil is in trouble. uSathane uphakathi kodumo. Wese ari kubata zvako, Wonke obambo kwakho. ari kuita misarinya Wenza ukungezwa. yokukavazamura maidhevhi. Makakhelisa ibele The likaNadevi. devil is a liar. uSathane ngumqambi wamanga. Nasi zviratidze Jesu, Namhlanje sibonakalise Jesu. amuregedze vakatumidzwa Awuyekela bethu igama. nezita renyu Elakho. vachibatwa-batwa. Banjwa. Shouting fire. Akuthi
saka now manje ndoba unonzwa mumwe mshumiri lapho khona umuntshumayeli watabereka kuna mabasa apostoli esimbalise komsebenzi zita wapostoli laka Chitsvare igama lakhe kuthiwa ngipho akuya ari church uza elibandla ya Jesu yakabako lika Jesu lakhiwayo basa lapho umsebenzi kapho wayishumira vangeli wayitshumayela ivangeli but message yakhe kepha umbiko wakhe yayishumira ayutshumayela ayitawula pamsoro pe resurrection wayekhuluma phezu kokuvuka kwabafileyo ayitawula pamsoro pe hope khuluma phezu kwethemba ayitawula kuti kuna mweya wayekhuluma ukuthi kulomoya ayitawula ministry yama-angels wayekhuluma phezu kokusebenza nawo kwengilosi yokuparidza eyokutshumayela lindaba church inokunda ibandla elinqobayo ngayizive zokuparidza malikwazi okuthumayela handi zvese zvinoparidzwa ayisikho konke okuthunyayelwayo kana mharidzo ikashaya Jesu intshumayelo ingasela ujesu mharidzo iyoyo ngainyararwe ayithulwe mharidzo ine mazita evanhu intshumayelo yamagama abantu mharidzo iyoyo ngainyararwe ayithulwe chinonzi mharidzo okuthiwa yintshumayelo kuparidza Kristu ikutshumayela ukristu iyeka yena yedwa ndiye anorapa vanorwara uyaphosisa kana abagulayo Jesu aparidzwa ujesu angathunyayelwa zvirema zvinofamba isigazi yaphakama kana Jesu ujesu aparidzwa angathunyayelwa vasina vana vanobata vana abantwana babalabo kana Jesu aparidzwa ujesu angathunyayelwa mabhinya anotendeuka binya bayaphenduka kana Jesu ujesu aparidzwa ethunyayelwe vasi vanoroya vanokanda pasi uroyi baphosela phansi ubuthakathi chatinetsa pamazuva ekupedzesera udumo ensukwini zokuqina meseji dzawandisa imbiko simnengi we only have one message sinombiko wodwa hatiparidze mazita echechi asithumayela amagama echechi hatiparidze mazita ana men of God asithumayela amagama bomen of God tinoparidza zita raThe God of men ibizo likankulunkulu wabantu hatiparidze varanda asithumayela vaMwari inceku zakhe tinoparidza Mwari sithumayela unkulunkulu wevaranda wezinceku tine munhu here panapa yilo muntu nalapha munhu ngaarege kuwana mbiri umuntu makangatholi udumo pane zvinenge zvaitwa naMwari kulokho okwenziwe ngunkulunkulu FM of Zimbabwe FM of Zimbabwe rega kuzvitutumadza aziphakamisi nekuti pawakapinda napo ngoba lapho wadabula khona naye Jehovha aisava nesu uJehova ubengelathi ngapashekwe zita romunhu akuswelakala igama lomuntu asingaphansi naye Jehovha akuthe aluba uJehova aisava nesu engekho phakathi valengi kwethu vedu vangadai izitha vakatiparadza zethu aluba zasibhidliza chechi inokunda ibandla elinqobayo ayikunde nemataito alinqobi ngamatitles chechi inokunda ibandla elinqobayo ayikunde nekudzidza kwakawanda ngokufunda okuningi chechi inokunda ibandla elinqobayo ayikunde neudofo wakawanda alinqobi ngobudomo obuningi chechi inokunda ibandla elinqobayo inokunda naJesu Jesu akawanda omningi achiparidza Paul echumayela Acts chapter 23 Acts 23 ari mushumiri engumchumayeli aitaura pamusoro peresurrection ekhuluma phezu kokuvuka now kwabafileyo chinonzi resurrection okuthiwa i-resurrection unochiona ukubona panomutswa Lazaro lapho kuvusa uLazaro anoti asvika Jesu uthe sefikile uJesu zonzi dai maiva pano uthi aluba ulapha Lazaro uyu uLazaro lowo angadai asina kufa ubengasoze afe oti kana muchitenda abesimalikolwa muchaona kubwinya azabona kwaMwari inkazimulo kaNkulunkulu obva atopfuurira pamberi abesedlulela phambili anoti I am uthi ngikuye the resurrection ngikuvuka which means patiri kuti resurrection uthi sithi uthi tiri resurrection kutaura the I am sikhuluma who u-I am is the I am ubani u-I am Christ Jesus uJesu Kristu kureya kuti po okuthi ukuthi Paul pari kuti ndinoparidza esithi ngiyachumayela resurrection ukuvuka kwabafileyo asi kuparidza zita rake achumayela igama lakhe asi ari kuparidza Jesu uchumayela uJesu nokuti resurrection ukuvuka kwabafileyo abuda pachena kuti Jesu ndiye kumuka Jesu kuyikuvuka
sopo ari pamberi peSanhedrin Paul ephambi kweSanhedrin anobva anzi takubata kuthiwa sikubambile but chatakubatira kepha sikubambele khona toda kukutonga ufe sifuna ukuwahlulela ukuthi ufe ndoba anodedzera neizwi ulapha memeza ngezwi oti varume ndimire pano uthi madoda ngimi lapha handina kutora mukadzi womuridzi thathanga umfazi womuntu handina wandakabira mari yake akekho ngamtshontshela imali yakhe muchiniona ndiri pamberi pedare limbona phambi kwedaba remupirisita mukuru ari pambera omkhulu lapha anonzi Ananias okuthiwa ngu-Ananias yamira nokuda kwemharidzo ngime ngenxa yentshumayelo sandinopharidza engiyitshumayelayo ndine mharidzo dzangu ngile ntshumayelo zami dzekumuka ezokuvuka kwevakafa kwabafileyo ndosaka ndiri pano yikho ngilapha ndasungirwa meseji ngibotshela umbiko yandinopharidza engiwutshumayelayo ukaona uchipharidza ungabona utshumayela vhangeri rinofadza vese ivangeli ethokozisa bonke ziva kuti rakashota kwazi ukuthi liyasilela vhangeri rinofanira kufadza vamwe ivangeli umethokozisa roita vamwe vanokwira bp naro abanye banyuka ibp ipo pano pandakamira pano pano lapha ngimi lapha jesu wandinopharidza ujesu engimtshumayelayo angasina rinofadza vese engeli ethokozisa bonke aita akapharidza ayithi angatshumayela koita vanobhowekana ube khona ababhowakalayo nemaparidziro ake ngendlela atshumayela ngayo ekuti sei ngenxa yani achiporesa musi wesabata esilisa ngesabatha waitoti pese paaparidza wathi angatshumayela kunoita vanokwira ube bp khona abakhwela ibp ndakune vemirayiro ngoba kulabemlayo vemirayiro abemlayo vasingadi abangafuniyo kudzwa zvakirisitu ubuso kakristu ivava ivava bona laba havafaniri kudayira ameni yako akumelanga bethu amen ndakuchechi takaya takasiyana ngoba echechi sabuya sihlukene kune vakauya kuzoita masabhuku muchechi kulababuya kuba ngosobhuku echechi vanoda kutonga muchechi abafuna ukubusa echechi vanoda dayira ameni ipapapa akuthi amen lapha kune vakauya nehuchihera musvondo kulababuya lobu mprofesi vakauya nehumasivanda muchechi abazala umasibande echechi ndauya ndakamira panapa ngize ngimi lapha chechi inokunda ibandla hatidi elinqobayo humanifestation humancuve pano asibonakala umancube lapha tinoda kirisitu sifuna iyeoka uKristu yedwa iye yena ngaonekwe makabonakale siyai huchihera kwenyu kwachivi uko kana mauya musvondo tinoda vanoti tiri pano mwari ngaataure umlimi akakhulume. Glory to Jesus. unotyisa musvondo iwe Uyasabisa ebandleni wena. utyiwe muchechi iwe Abantu bekwesabe wena. hatina kufambira kuzokuvunduka Asilandanga kuze tine kwethuka. wani watinotya Koyedwa esibesayo. watinopfukamira Simguqelayo. his name is Igama lakhe Jesus nguJesu. hatina kusulungurwa nemitupho Asikhululwanga kana yizibongo. wauya musvondo Xa uzenkonzweni kanda humancuve kure phosela ubumancube khathana. shakupa kunetsa uri muchechi Okwenza uhluphe echechi. yechekuti shumba havanzero Ukuthi umvodloza ini ngizwa njalo. museyamwe handinzero Mina kangizwa njalo uncube. pano tinoda vana vamwari Lapha sifuna abantwana vanoti bakaNkulunkulu. kana jesu akatukwa Abathi ma uJesu koini wathukwa. ndingavani Ngaba wozvango ngubani na? vanoti kana jesu Bathi ma akavengwa uJesu wasodwa. nokuda kwevhangeri Ngenxa rake yevangeli yakhe. koini ndingavani Ngubani ohango na? daira ameni satana arutse Uthobela uSathana hlanze. tikunzwa uchiti chihera havanzero musvondo Sikuzwe ukuthi umampofu akezwa njalo echechi lapha. kundinyima chigaro shuwaini chihera Ukungcitha umampofu isikhundla. ufambire chigaro muchechi Halanda isikhundla echechi. saka pauro anoti ndasungirwa Paul uthi ngibotshelwe wandinoparidza engimtshumayelayo. chainetserwa chechi yokutanga Okwakuhluthela ibandla lokuqala. hakusi kuti vanhu vaida kuti ivharwe Asikuthi bayifuna livalwe. but vanototi kana muparidza Bathi mali chumayela. musaparidza Ingatshumayeli. zvezita iri Okwaleli gama. kudaya kuti vari kuti vhurai chechi Bathi vulana amabandla. pindai munamate Hambani lithandaze. bati musataura Kepha lingakhulumi. zvezita rajesu Ogama likaJesu. ungano haina kuipa Uthano kawumubi. bati ikashayiwa zita rajesu Ungasoli igama likaJesu. ungano iyo yakafanana nevaroi Ufana lo wabathakathi. saka ndasungirwa Ngibotshelwe jesu
uJesu wandinoparidza engimchumayelayo the resurrection. ukuvuka. Paul akamira achingotaura daro Paul emile khuluma kanjalo. ndoba ndinebhuku Yikho umbhalo uthe khona Ananias ndokuudza uAnanias wasetshela wakanga ari padhuze naPaul owayeseduzane noPaul zvikairowa iPaul wathathana uPaul nempama ipapa ngempama khona nekuda kokuti ataurire kuti akarurama ukukhulumela uthulungile anoparidza hope uchumayela ithemba anoparidza resurrection uchumayela ukuvuka kwabafileyo mushumiri ndokurohwa umchumayeli wathaya nekuda kokuti ataura kuti anoparidza Jesu. ngenxa yokuthi ukhuluma ukuthi uchumayela uJesu. Vhangeri inorovesa, ivangeli ithayisayo, vhangeri isina vanotsikira, ivangeli elinabasekelayo, vhangeri yaJesu ivangeli likaJesu ndokurovesa mushumiri yathayisa umchumayeli pamberi pekoti. phandle phambi Ati kokoti. ndinofara kana vachiverenga. Ngiyathokoza ungayela Paul uyibala. anoti mandirovesa Paul uthi ngitshayile nomusoja wenyu, ngomsotha wami but ndavakukumbirawo kepha sengicela kuti Jehovha Mwari ukuthi wandinoshumira uJehova uNkulunkulu engimkhonza akurove iwo imimi hofu. ayishayelani Vero kana wapanzwa ibaba. sikumbuzile Chechi inokunda ibandla enqobayo haisiyo inodzosera, ayisilo but liphindiselayo ine anodzosera. philayo ophindiselayo Pano ndinoda Mwari anodzorera, sifuna uNkulunkulu andati ophindiselayo ndinoda Mwari sifuna anodzorera, uNkulunkulu ophindiselayo andichada Mwari anoramba sifuna akanyarara. uNkulunkulu alethule Tarohwa zvakwana, chayiwe sokwanele miromo yedu yazvimba, imlomo but imvuvukile rega ndikumbire. ekela ngicele Ndakamira paaritari ino, ngibele altare rohwa iwo imi makatirova. shani ndinoyasayayo Ndakukumbira Jehovha ngicela uJehova akurove iwo. ayishayelani Dairameni pababa. ngakuthi ameni lapha Pana ari kunditswe. khona na ungizwayo. Paul ari kuti nokuti mandirovesa nomunhu. Paul uthi ngoba ungitshayise ngalo umuntu Ndakukumbira manje sengicela manje kuti Mwari wacho wandoshumira ukuthi uNkulunkulu wakhona engimkhonza akurove iwe imimi. alishayelani Chechi inokunda ziva kukuripota nyaya dzako. kwandle enqoba yakwazi ukuthi ubika Vamwe ngaphandle vakaenda pasi pemvura, abanye bangaphansi iwe kwamanzi simudzira maziso wena ako phakamisa amehlo akho kushumba rudzi rokwaJudha, kwenyama yakoJuda woti dai maibvarura udala denga ukudabula izulu mundirovere vavengi ava. ushaye izitha zami Ndakamira pano ndaona shaya dzavo dzichipenda, ngibone imihlathi yami ibhenda ndaona varoyi vaita mahumunya, ngibona abathakathi ndaona bevuvukile masatanisi azvimba maziso. ngibona amasatanisi evuvula Tina amehlo Mwari ane zvibhakera zvinouraya, izibhakelo zibulalayo varamba vachirwa newe. abana besilo lawe Jehovha rovai, Jehova tshaya yokurohwa kwavavengi haitangi napo. tshaya kwezitha iqala Kune ngepolo murume anonzi Elisha ndoda okuthiwa ari ngu-Elisha padhotani, esedodana anoti avingwa ipapapo, eselandwe lapho anoti Jehovha uthi Jehova norovai utshaye vanhu ava. laba bantu Tiri pamufaro, sisemufaro babatarohwa zvakwana. bangasayiwe sokwanele Jehovha Jehova yanguva yekudzorera, sokuphindisela rovai, shaya rovai, shaya rikita rikita, shaya shaya rikita madhimoni. shaya madimoni Jehovha rikita, Jehova shaya rikita vakatitorera shaya basithathelane nhaka dzedu, ilifa lethu vakabata mari dzedu, imali zethu vakabata mifaro yedu. intokozo yethu Tinorayira nesa raJesu, Yalawula ngegama likaJesu Jehovha Jehova rova. shaya Nasi manero echibhubhubhu, namhlanje intambama yesibhubhubhu manero ezvimbokoma. yinto intambama Shedu yesibhubhubhu isi celebration. okwethu ikuthokoza Jehovha vaburukira uJehova yehlele kuvavengi vedu, kuzitha zethu havana chimwe chavafambira, akuloboyo ohambeleyo vafambira kunorikidza. uyatshaya Ndianiko anobva bhozera uyo, ovele phozele ane nguo dzinenge dzakanyikwa muropa, egazini ari kubva kunoitei, uvela ari kwenzani kubva kunotsika-tsika vavengi. nyathela izitha Jehovha Jehova rikita, shaya Jehovha Jehova rikita. shaya Tinoda Mwari anotsvaira, uNkulunkulu otshayayo tinoda Mwari anobvisa. uNkulunkulu okhiphayo Wezamira mberi kwedu, phambi kwethu wokoyo wokoyo phela qaphela naJehovha Jehova amira mberi kwechechi, phambi kwechechi wokoyo naJehovha. phela Jehova Batataura pakwana
sesikhulume kwanele phatachema pakwana sesikhale kwenela phatazvimiririra pakwana lapho sizimela sokwenela manditumira musocha wenyu ngithumela isotha leli ndikarohwa ngathaywa asi Jehovha wokudenga Jehova wamazulu ngakuroveyo imi makalithaye la ndoda kuti utransfer hondo yangu achiti yako impatho sithi ngiyakho hondo haisi yako ayisiyo yakho ndeya Jehovha Jehova vari pano nditeererei lapha lingilalele tendai muna Jehovha kuJehova hondo inokundwa iyanqotshwa akaiba wechiposora anoti lesipostoleni wathi atidzitye hondo dzose sizesabi izimpi zonke zinokundwa zinqotshwa naniko ubani na naJehova Jehova isu toita sei senzeni touya nokujawula size ngokujabula touya nejoyi size uku ngejoyi kuchitsikwa munhu ngapha umuntu isu enyathelwa kunoti chifara thina apa sithokoza pachitsikwa muroyi umuntu enyathela kunoti umphakathi chichavula sijabula I want you to stand up on your feet uphakame ngenyawo and zakho begin to celebrate. uqala ukucelebrate Kune vatsikwa, khona kune sebenyathele varikitwa, khona bathayiweyo kune vatsikwa. banyatheleyo Celebrate FM of Zimbabwe. Celebrate FM of Kune Zimbabwe vari kutsikwa-tsikwa. khona banyathela Kune we know no defeat. asikwazi ukunqotshwa We know no defeat. asikwazi ukunqotshwa Why? ngenxa yani Because Jesus, ngoba uJesu I said Jesus ithe uJesu is the captain. nguyi-captain Jesus uJesu is the captain. nguyi-captain Atisivakundikani. asobehluleki Jesus uJesu is the captain. nguyi-captain Joshua anotopinda Jericho. uJesu uthengele Anoona Jericho mumwe murume ubona enye indoda akavhomora munoto. wathi wakhwathi intomba Anomubvunza, uyambuza uri mumwe wedere omunye iwe wethu na kana mumwe wavavengi vedu? ngomunye wezitha Murume zethu anodaira indoda iyasabela anoti ndauya. uthi ngizile Ndini mukuru wehondo. umkhulu wempi Ndini mukuru wehondo. umkhulu wempi FM of Zimbabwe. FM of Zimbabwe Kunaburuka. ukhona Ari seyehlile kuti tapinda. uthi sengenile Tapinda. sesingenile Nyaya dzenyu ndagadzirisa. intaba zenu sekulungisile Akavhomora munoto. wathi inkemba Handidi Mwari asingadzoreri. uNkulunkulu Handidi ongaphindiseliyo Mwari anoramba angifuni akapeta uNkulunkulu maoko. izandla Ndinoda Mwari anoti kana ngifuna uNkulunkulu akamiswa amiswa nechimwari chatakona amiswe uNkulunkulu anomuka atakona achiwisira pasi. uyafuke muyisele Ndoda phansi Mwari anosundidzira. ngifuna uNkulunkulu ofuqayo Ndoda Mwari anosundidzira. ngifuna uNkulunkulu ofuqayo Ndoda Mwari anosundidzira. ngifuna uNkulunkulu ofuqayo Akamiswa angamiswe zesa chimwari chatakona ebhekane noNkulunkulu katakona anodimbura musoro, yaquma ikhanda odimbura maoko, yaquma izandla odambura makumbo, yaqamula inyawo osiya chava chiguswani. abuthiye sokuqamqamula Chiguswani chechimwari. That devil is a liar. sathane umqambi Ndoda wamanga Mwari anoziva kusulota. ngifuna uNkulunkulu okazi ukuquma Zorera. phindisela Jehova Jehova zorera. phindisela Jehova Jehova zorera. phindisela Mandirovesa lingithayisile nemunhu ngumuntu utari batise nekuti vanhu vanetsa. njalo sethu abantu sebehluphile Asi ndakukumbira kepha sengicela kuti Jehova ukuthi Jehova akuroveyo. atishaye lana Ndoba kanzi neapa tise napo. thangu lwayesethu sandopho Popo unotaura se. ngathi Paul ukhuluma kanjani Awuzivere kuti abo vakuru. awukazi na ukuthi le omkhulu Zvikanzi handina kuziva kuti vakuru. angizange ngiwazi ukuthi Nekuti bakhulu vari kutonga vagere pachiyayelo. ngoba bahlulela behlezi esihlane somlayo But vari kutyora mirayiro yavo. bephula imlayo yabo Saka hakuna mukuru anotyora murayiro. akulo mkhulu ophula umlayo wakhe Ndangofunga kuti ndiri kutongwa nomudiki. ngicabanga ukuthi ngiwahlulelwa ngomncane Nekuti matyorero avari kuita mirayiro. ngoba indlela baphula ngayo imlayo Varatidza kuti havazivi zvavanoita. batshengisa abakwazi abakwenzayo Mashoko ari kutaurwa napo. amazwi akhulunywa nguPaul Ndoda kuti watore waise kumhuri yekwenyu. ngifuna uwathathe wafake emulini O akini ari kuti yes, ndinotoziva kune magwaro. yebo ngiyakwazi ukuthi khona umbhalo
anoti vanofanira kuremekedzwa ethi kumele bahlonishwe but nokuti vachikora murayiro ngengathi baphula umlayo ndosaka ndati Jehovha rovai. yikho nje Jehova chaya In other words zviri kutaurwa naPaul ngamanye amazwi okuthiwa nguPaul ari kuda kungokuudzaiwo kana wazouya funa ukuthi wena mu2000 ungabuya ngo-2000 kuti ivatete ukuthi ubabakazi ndivatete ngubabakazi vanoremekedzwa ohlonishwayo kana vachikushuvira zvakanaka hayi kufisele kuhle vakatyora murayiro wemhuri angaphula umlayo wemuli wokushuvira vana vehanzvadzi zvakanaka okufisela abantu vakaenda kun'anga angaya enyangeni ndazoenda kupreya hambe emthandazweni pandinoti Jehovha rovai vavengi asi Jehova chayizita palisi yangu ndinokanganwa utete hwavo uyakhohlwa ukuba ngubabakazi kwakhe vanorikitwa vatete vavo uyesaya lubabakazi kana wada kuita tete vangu afuna ukuba ngubabakazi wami rekera kundiendera pang'anga ungahambeli enyangeni. My God. Glory. chechi ina vavengi vaviri Ibandla lezithe ezimbili. one muvengi wepanze Isitha saphandle sokuqala wepanze esaphandle ndowatakatiza yise sasibalekelayo tikauya muno seza ngapha. but ine mumwe muvengi ari dangerous Ile sinye isitha esiyingozi muvengi womukati isitha sangaphakathi wemukati uyu esaphakathi lesi anozivikanwa najesu siyaziwa nguJesu. jesu one day uJesu ngelinye lamalanga anonzi napita zvamuri kudaita azviite Pita ufuna ukwenza kwenza zvekuti mufe izvi ukuthi ufe lokho. jesu ndokunzwa mazwi apita uJesu wezwa amazwi kaPita kuti nezuro ukuthi izulu ndiye akambotaura kuti ndini kristu uyakhuluma esiyimuKristu but matauriro aya kephi indlela akhuluma ngayo asisiri pita akusenguye uPita apindwa usengeniwe. ndokumutarisa pita Wakhangela uPita akati satani bva shure kwangu wathi Sathane suke emva ndoda kwami kudzidzisa chechi ngifuna ukufundisa ibandla kuona muroyi ukubona umthakathi ane himpuku oleyimpuku ane regalia olerigaliya ane chigaro chaudhikoni olesihlalo ane sobudikoni chigaro chewelta olesihlalo sobuelta. chechi ngaisavharwa Ibandla malingavalwa nokugona kuipa himu ngokwenelisa ukuhlabela ihimi. tine vavengi vanogona himu Silabazithe ezikwanisa chechi ihimi. yasvika payasvika nevavengi Ibandla lifika vanogona khona kupretenda ngenxa yezithe vakabata ezikwanisa gitarire nokufara izikwanisa ukupretenda zibamba untitarire ngokufana. muvengi anonetsa Isithe esihluphayo ndewaunoenda naye kumusangano ohamba lasemhlanganweni waunoimba naye president worship ohlabela laso kwendumisa anokupa chirayiro okunikeza isidlo. ungamuona here kuti ndisatani Ungambona na ukuthi nguSathane. satani ane chitupa Sathane onesithupha muvengi wechechi sitha sechechi watakufanira kuziva okumele sisazi kuti iyeye ngakundikani ukuthi leso kasehluleki muvengi unoziva zvesondo yisithe sazokwebandla anoziva religion owazi inkolo akabata religion obambe inkolo a religious enemy isitha esazi inkolo religious demon isitha remunhu anotaura nendimi umuntu okhuluma chechi ngaive nezizo ibandla kalibe rinoseparata ndimi elahlukanisa indimi nasatani noSathane kuti indimi zvadzo ukuthi yebo zindimi but victorious church kephi ibandla elinqobo haivharwe narikatamakadekesha ayivalwa zindimi dzinogona kukiremewa ziyakwanisa ukukrema nyangwe dzikava ndimi dzina macapital loba letters zingaba zindimi dzakakora semundo wamazondo ezinonile njengomsondo wona kuti wamandila dziri kubva papi akubheka ukuthi zivela masheke yashaka wapedza masheke yashaka yaenyu zede yazela abenu uri mumwe wedu here iwewe wethu nawena kana mumwe wavavengi vedu zitha zethu ndati uri mumwe wedu here iwewe kana mumwe wavavengi vedu zitha zethu ndauya sorry marusa lahlekelwe ndauya pano ndakabata bakatwa ngizolapha ngithela inkemba mumwe ndinomubvina yamhlisa mumwe ndinomukochomora behlisa bata kudzokera lapho esibuyela khona musangano uchizopera sande umhlangano uphela ngesonto ndauya pano varume ngizelapha amadoda nebakatwa ngiphethe inkemba we are a victorious church. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Vana vatadze kuchata Abantwana behlele ukuchata nokuti muchechi muna mamai anotaurisa ngoba ichechi kulabo mama abakhuluma kakhulu madzimai ngenxa yeqembu labo mama
kana chamamwe madzibaba kubhoko wanye khuluma kakhulu ndiye uya nguye lo wani tinomuziva siyamazi iti zvamunoziva thelikwaziyo kana munhu amuna Kristu Jesu xa umuntu esekujesu kristu wachisikwa chitsva seyisidala isitsha you know my history imbali yami ndiyayazi but you don't know It yes ndakambobvisa mimba yebo ngakhipha but you isisu can't disqualify me yeke lingidisqualify ndakamugamuchira amamukela handina kugamuchira zita rapasta amukelanga ibizo likamfundisi ndakagamuchira zita amukela ibizo reane nyasha. That devil is a liar. sathani ngumqambi wamanga Reka nditaure ndiri pano yekela ngikhulume ngilapha handina mwana achapotseswa muchato angilamntwana yokukhuthisa umthathu namapenzi anotaurisa iziwule ezikhuluma kakhulu handina achapotsa kubudirira kwake angilo yokukhutha ukuphumelela kwakhe nokuti kwaita varoyi vari musondo ngoba sekulabathakathi ebandleni tinosepareta siyehlukanisa masatanisti amasathanisti akapfekera muzvituro zvechechi angene ezihlalweni zechechi masatanisti amasathanisti akakirema mahimu akrema amahimu netradishoni yechechi lo mkhuba wechechi anotoziva kuti kana konamatирwa varwere abasiba kuthandazela abagulayo vanoimba ndiyani pane zapa bahlabela ingoma that enkanzwayo devil is a sathani liar ngumqambi wamanga mwari unkulunkulu kaise rusero makafake use muchechi yake ebandleni lakhe mwari unkulunkulu kaburutse musero kayehlise muchechi yake ebandleni lakhe daira amen akutsho amen daira amen akutsho amen daira amen okutsho amen chechi inokunda ibandla elinqobayo hativharwi nehimu asivalwa ngeyimo kana nehemeni yakawanda kana shoma kumbe ngu-amen omlutshwane kumbe omningi chandakadzidza mumachechi engakufunda ematshetshi ukaparidza vhangeri wachumayela ivangeli ukati mahure atadi musondo athama isivebe asizifuna etshetshi mahure ndo anotanga kudaira emeni isivebe esi siqala ukubizwa amen sithi achida kuvhara mushumiri neameni befuna ukuvala umchumayeli ameni yako kana kurekedza u-amen wakho loba ungayekela tati zvakaipa musondo the ukuba ebandleni iwere gako watsitsuri ipapo wena ungabi lozwelo lapho kuti zvinoiteko naiveriwe vomunyanya jakutsenzani kati himu yedu inoti tsitsi hedzi dzamira dzoga iyimi yethuna uzwelo hatina lwamaloto tsitsi dzinotsigirwa asili uzwelo dzesvondo lusekelwayo ino dzinomira dzoga olaleli bandla lumalothwa tarari vatizene kuti hiwe akutshela usenza ukuthi wena daidzira uti moto akuthi umlilo daidzira uti moto ari chechi inokunda elibandla ari elinqobayo one eyethu versus masadusi emelana namasedusi namafarisi lamafarisi pamberi pedare phambi kwedada sanhedrini ichimutonga isangedrini isahlulela tauyisirwa pano ngilethela kulethela vhangeri yandinoparidza ivangeli ngichumayelayo ndinoparidza kirisitu ngichumayela ukristu ndinoparidza jesu ngichumayela ujesu handitaure mazita evanhu akhuluma amagama abantu ndinotaura raka akamuka ngikhulumela kuvakafa kwavuka kwabafileyo ndozvandasungirwa ngikhe ngubotshelweyo pari kutarisa lapha ngilamagruphu amabili Pharisees and Sadducees abafarisi labasedusi vauya kuzondisungisa ababuya ukuzembophisa ndokubva ati varume wasesithi madoda ndinodanidzira ndiri pano ngiyamemeza ngilapha ini ndiri mufarisi mina ngingumfarisi ndinotaura pamusoro peresurrection ngikhuluma phezu kokuvuka kwabafileyo vafarisi vaivapo abafarisi ababekhona vauya pamwe chete navasadhusi bezele kunye lamasedusi bhuku inoti vakatarisana ibhuku lithi babhekana netimu yamasadhusi leqembu lamasedusi church ukuze bethele ibandla kuti iparare ukuthi libhidlike tauya pano takabatana
siyabambisana sizela phasi bampeni but inyaya dzanoparidza indaba azijumayelayo isu tinotenda thina siyakholwa nokuti vafarisi ngoba abafarisi vaitenda resurrection babekholwa ukuvuka vaitenda kwabafileyo kuti kuna ma-angels babekholwa ukuthi kule ngilosi vaitenda kuti kune ma-spirits babekholwa ukuthi kule moya but vasadhusi kepha amasedusi vanga vasingatendi izvi zvese babengakholwa lokhu po paari kupedza statement iyoyo eqeda lumutsho panonzi pakatanga kuita nharo utha kwaqala ukuthi azikala vafarisi vakati hapana chatavinga abafarisi bathakule sikulandileyo varume ngatimuregerei asimekele nini lokutanga bhuku inoti vanouya nenzira imwe banothi baza ngendlela asi eyodwa kana vakudzokera kepha mase bebuyela vanotiza nenzira babuyela nomwe ngendlela mwari ezisiqobisa ngaphe confusion unkulunkulu bangaletha ingcabangoza kuvafarisi navasadhusi kubafarisi lamasadusi kuma-enemies akho uzitha zakho vakakupomera ngavatange kunetsana abakunikeza ikala vati babakhuphane tavingei pano bethi silandeni lapha tadita siyana naye ingosiyene laye mwari ngavaphe unkulunkulu chiramwa bakakunikeza ndiri ukhalala kukanda confusion ndiphosela nasi ingcabangoza ndiri paritari ino namhlanje kule altari kukempi yavavengi vechecha umhlaba yezitha zechechi ngavatange kupesana babaqala pachavo odwa Glory to Jesus. aiwe Wena chechi inokunda ibandla elinqobayo hadzisi dzese dzaunorwa ayisizonke osilwayo dzimwe dzacho vavengi vanopedzana voga ezinye zakhona izitha ziyaqedana zodwa ndakamira paritari ino nhasi ngavaurayane kwavo yimi kuli altari namhlanje ngababuqedane mwari khona achakuitira rimwe zimunana uNkulunkulu kwenzela yakunzira isimanga kuti varoyi vako vatange kungopandukirana sebanga lithi abathakathi beqala ukuhlamba akati chikwambo changu hachina kuzodzoka ndofa wami kaphendukanga futhi akati ukethesa icala vachitanga kunetsana pachavo uqala ukuhlupha nabodwa vangani vanoti baba ndinoida anointing iyoyo abathi baba yalifuna lo gcobo inokonzera kuti kana ndadzokera kumusha bangathi ngabuyela ekhaya vavengi vangu vatange kuparadzana izitha ziqala ukuxabana fm ndinokuprofita FM ndiri yakuprofita paaritari ino kuleli altari vanorwa newe abalwa nawe yava time yavo yokurwisana isikhathi pachavo sokulwisa nabodwa yava time yavo yokuurayana isikhathi pachavo sokubulala nabodwa yakamira pano kimi lapha kune vavengi vakupasana kunezitha ndiri kuti chikwambo chicharova mai vacho ethi udofuye chayo chitoma nina chicharova mai vacho udofuye chayo nina pawarota madzikirira pakwana phupha ucindezela sokwanini yatime yokurotewa iwo wakatsikirira muvengi wacho yisikhathi sokuphutha ndinochinja matsikirira ngiyatshintsha ukucindezelwa ndinoatransfer kwabvisa pauri ngisusa kuwe aikutsikirira ngaachirota wakamutsikirira ngaphupha umcindezela in the name of Jesus. egabeni likajesu Vana mai vangu vari pano omama baba lapha vane vana vanetswa nezvikwambo abana abantwana sebehlutshwa zvimwe ngondoba zvanga zvichichema pano okunye bekukhala lapha zvichienda declaration umsebenzi wayekufaka ama-declarations ndakuisa ma-declarations ufuna ufaka ama-declarations serimwe principality njengenye i-principality remwe ecclesia muno eklesia lapha declaration endakuisa i-declaration engiyifakayo yekuti vana amai vagarisa vasina kugamuchira matekenya dumbu matekenya yikuthi muchichi omama bangakazi beyamukele nokuda kwevana imali vari kunetswa nezvikwambo mukwambo ngibe sengiletha umtha ndati ndakamira pano ngithe ngimi lapha ndakungoudza kuti chikwambo ngachibve sengisithi undofa makasuku we welcome vakwambo siyamukela abakhwenyana gore rino risina kupera mai ungalungakapheli mama munopfukudzwa dumbu iroro awuyeza la ukhithelo baba lezo mali zakhona munotekenywa imimi baba lezo mali ziyeza chikwambo kuwe out undofa out mukwambo welcome siyawamukela takuda sesifuna rusambo rwedu ukudawo takuda yakhithelwe majasi edu sesifuna amajazi chikwambo out undofa out nokuti chikwambo hachibvise matekenya ndeu ngoba undofa akhiphi chikwambo lezo hachina zimali kubvisa mapfukudzano akakhiphi lezo mali bati vakwambo kepha abakhwenyana rega nditaure sayuthirita wako njengoyikilita wakho nditi vakwambo abakhwenyana makorokoto amai amhlophe mama tanzwa mururu pamusha penyu ngizobulala emzini wakho vakwambo vapinda abakhwenyana sebengenike
weyintshatho kaJorgina Bakwapho. abafenyana Welcome. salamukela Sekuyimwana wakho wakashata. lobo Ndinokuthopha. siyakuthopha Nezitha la Igama Jesu. likaJesu Uchanaka zokuthi nemukwakho. uzoba lumuhle othi Shaya ukhenya riba msangano bakho. isakhele kumhlangano Rili lakho kutoendane. ihamba nawe Kunofisa gore rino risina uyakhipha kuphela. lonyaka lungakapheli Church inokunda ibandla enqobayo inoramba ishingo yakukunda liyala libona ukunqoba ba assembly penu ebandleni leni ndawonana na Shatrishia ngibona eshatrishio vachata ababe labo sebechatile vasina kufitwa abangafanelanga ndatiri vakundi ngoba singabanqobi tinokunda vakanaka vari mu street sinqoba laba bahlala basemgwaqweni ndinokupa mweya webhobho ngiyakunikeza umoya webhobho bhobho ibhobho chivharo umvalo chinowanikwa kudraft esitholakala kudraft chinotanga chichingonzi chivharo siyaqala siyisivimbo but chikafamba mbichana kepha singahamba kancane kancane chinograduata siyagraduate kubva pauvharo suke nisivimbo chotorerwa pamusoro sibekwe phezulu kana chagara sesilamanye amandla Rekuti chinofamba zvachinoda. ekuthi sihambe umathanda Achichatevedzera protocol. asalandela iprotocol Achichatevedzera step. asalandela ama-step Chinokirosa. siyakhapha Bhayibheri kuna mabasa abaphostoli. bhayibhili kumsebenzi wabapostoli Robha rathi ibe but sesikodwa you shall receive power. uzokwamukela Kana amandla mweya mutsvena uya pamusoro. ngcwele ngaza phezulu Saka pamusoro nekuvharika kwezvinhu. uvaleka Tokupa rimwe power sikunikeza amanye amandla raHoly Ghost. akamoya engcwele Uchibva pano tuka makomba. uyayeqa amagodi Uchaonekwa wapfuma. uyabonakala sinotile Onekwa watenga imba. ubonakala sithenga indlu Onekwa wabata mari. ubonakala sibambe imali Onekwa wagara ubonakala zvakanaka. sihleli kahle Vanobvunza woti wazviwanepi? bakubuza ukuthi Woti ukutholephi zita raJesu Uthi igama riri likaJesu pamusoro pamazita liphezulu ose. amagama wonke Ndiye wandakagamuchira. At abamukelayo the mention of the name of Jesus, ekuqanjweni wegama every likaJesu knee shall wonke bow. amadolo Every ayaguqa tongue shall confess. zonke indimi zokufakaza zita riri pamusoro pako igama eliphezu kwakho rinokunda rimwe zita ledlule elinye igama namazita ose amagama onke US dollar i-US dollar izita rebepa ligama lebala rakanzi USD elafakwa phezu kwephepha arati wathiwa GS bond arathi yes bond pula ipula mazita ngamagama ese anotenga wonke athenga bandoda kukuudza kepha nthanda ukukutshela kuti pane paasingasvike ulalapha angafiki khona ipapo paasingasvike khonapho lapha angafiki khona isu tinotenga nezita raJesu thina siyathenga ngegama likaJesu ndiri kutokuprofita ngiyakuprofita kuti uchanzi wabudirira kuze kuthiwa uphumelele wonzi wakaiwa nepi mari wayithola phi imali Woti zvakaitwa nezita raJesu. sikwenziwa ngegama likaJesu Unopora nezita. Zita kwenziwa ligama riri pamusoro eliphezu pama-USD. kwama-USD Ari kushaya mari yekunoitwa operation. eseni imali kwenziwa operation Ndakukupa rimwe zita sekunikeza elinye igama rinopareta rega. elioparetayo The name of Jesus. igama likaJesu The name of igama Jesus. likaJesu Jesus. Jesu Jesus. Jesu There is power in the name of. kunamandla egameni lika There is healing in the name of. kulokusila egameni lika There is joy in the name of. kunentokozo egameni lika swele egameni le-US dollar irimo muzita raJesu Jesu ndakwana sengenele nezvinhu zvose ngento zonke
victorious church ibandla elinqobayo chatokunda nacho chinhu chimwe chete, esinqoba ngakho into eyodwa zita igama rajesu. likaJesu. Ndosaka vane Awusitshisi njalo, ende tisare takadaro, asali sisodwa, munotikundira, uyasinqobela, munozviratidza. uyazibonakalisa. Iwo manheru anaya Yona lintambama rikadeedzwa lingamenywa, rinofambisa zvirema, izigoga ziyahamba hamba. chiparidza vane mapapu akaboka. Ngichumayela balamaphaphu abhobokileyo. Zita rajesu rauya namamwe mapapu, Igama likaJesu lize lamanye amaphaphu. ari kurwara nemahati problems. Abakhula Kana ngenhliziyo. zita rajesu Igama likaJesu ukaritenda, ungalikholwa, ari kuita heart transplant, uyenza i-heart transplant. auya Dubuka zwakale. usatamba najesu atinoparidza. Ungadlali ngoJesu simthumayelayo. Ndosaka chona po achisungwa, Yikho ubona uPaul ebotshwa. ndava zita iri rikataurwa, Ngoba leli gama lingaqanjwa. vari religious Laba benkolonkolo laba vanoda tsika lingaqanjwa. munotongodzwa chirema chafamba kudhoo uku. Uyezi Moti ndiani ari kudhistepa service isimbalo phambana iservice. kudhoo kune vadana zita dhistepa order Order dzavanhu. zabantu. Po akamira ipapo Emilapho. ndoba ari kuti varume Laphethe madoda. muchindiona ndiri panapa, Limbona ngilapha. inyaya yeresurrection, Indaba yokuvuka inyaya kwabafileyo. yajesu andinoparidza. Indaba kaJesu Vanhu engimthumayelayo. ndokutanga kuitirana naro Abantu baqala ukudasa inkani. kusvikira po atorwa Paul waze wathatha akanopinzwa mumabarracks wangeniswa kuti vanhu kumabarracks. vapedzerane, Abantu baqedelana. but vanhu vari kumabarracks Abantu bese ndakunopedza nyaya yangu, sesiyaqeda indaba ndo yabo. panoratidza kudza achirovana Izitha zitshaya. vafarisi navasadhusi. Amafarisi Kune lamasedusi. majews Kulamajuda akagara meeting ahlala umhlangano. akati sei Senze njani? zvikanzi ngatigare musangano Wathi asihlala umhlangano. tokumbira Sicele kuti po ukuthi but athethe ari kahle. parod Khathesi emhlangano achiuya esendleleni. kudare Esize eDada. isusu Thina tichavandira toisa ambush siyaqathamela. tomubata tomuuraya Simbambe simbulale. koti ichazongonzwa Umthetho anjabe uza kuyi kusho musungwa afira panzima ukuthi isibotha sifele and endleleni. hatisi kuzocha fasting ukuthi siyabhreka kana church nayo ibandla yaparara selibhidlikile. ndakamira pano Kimi lapha kana varoyi vanga vasati vasha abathakathi bengakathi vachitarisira kuparara kuyani kwedu ukubhidlika kwethu. ivo ndo vari kuzofa nenzara yavo, Lewa indlala yabo. iso hatisi kuzoparara. Sikubhidlika. Saka po Manje pho vavari kudiscussa bekhuluma apo akekho amabarracks phakathi kwamabarracks. pakati pa Kepha phakathi kwabo. pane kamfana kaifamba-famba. Lokumfana kokubhoda pho. Bhayibheli rangu rinoti Bhayibheli lami lithi kamfana kayaiva mwana wehanzvadzi ongumfana ongumntakadade wabo yapo kaPaul. aiva muzukuru wapo Wayengumzukulu kaPaul. achinzwa nyaya Esizwa indaba ndobva akabuda pakati pavo waphuma phakathi kwabo. ndokuenda kumabarracks Waya emabarracks. ndokunotaurira sekuru vacho Watshela umalume wakho kuti kune arongwa ukuthi khona ehleliweyo. po ndobva akumbira captain uPaul wacela kuti uCaptain atore mukomana anzwe nyaya ukuthi athathe ujahazi indaba. komana ndokutsanangurira captain Umjaha wachasisa kuti ndoye arongwa ukuthi kuti ehleliweyo. ndichariliswa mangwana Uthi yokhulula kusasa. pandinoenda kudare Ngisiye eDada. pane vari parodi Ulabasemgwaqweni. vanoda kundiuraya Abafuna ukumbulala. po achitsanangurirwa nyaya Khasela lindaba. centurioni panonzi captain Okuthiwa uCaptain lapha. vanzwa nyaya yacho Eshezile indaba yakho. vakabva vadana 2 centurions Wabiza abakhulu bamabutho vakati bamabutho. ndinokumbira akomana Wathi
mundipewo masoja 200 anofamba netsoka nemasoja 200 anoziva kukanda misere masinaipa mundipa 70 vanoziva kutasva mabhiza vanoziva kutasva mabhiza wobudisa rimwe bhiza rinotasva napo mangwana paanobuda nokuti ndewekukunda vabuda aine escort ye200 masoja etsoka 200 masoja ekukanda misere vanopfuura vasingapotsi ne70 vanoziva kutasva mabhiza ndokubvapo ari musungo uko ane vakavangira vari mumakwenzi vane nzara vasina kutya vasingazivi kuti chechi hairongerwe yanzi rongai zvenyu asi hamubudirire pondo paari kupiwa escort ye200 masoja 200 masniper 200 vanotasva mabhiza pondo kubuda like king achienda kwafelix kwagavhena kwaanondoruramisirwa nyaya yake takuti kudii apa tiri kuti chechi regedza kutya denga rarilisa vatungwa vachamanya mberi kwako vamwe vakabata minondo vamwe vari pamabhiza vamwe vari kumanya netsoka vanoziva panofamba president unoita vakomana anomanya netsoka oita vanomanya nemabhenzi pamazuva apo mabhiza ndo mabhenzi acho rauti po akubuda like a president vane shasha dzakavandira mumakwenzi sori vakatirongera vatakufamba tine mirazvo womoto takakomberedzwa nomurazvo womoto ichiparidza pano denga ngaririlisi denga rakarilisa vatumwa vanoti chechi haibatike. We are stoppable. Nothing shall stop us. Tiriva kundi nokupfurisa intercessor mukuru wechechi anonzi Jesu kuna John chapter 17 wati ndinovanyengeterera kuti murege kuvabvisa panyika asi vakundirwe kune wakaipa panyika hatibve zvokumhanya chero varoi varipo hatibve zvokumhanya vanotivenga varipo hatibve zvokumhanya tinaka tina matiro achitinyengeterera anoti tive vakundi vanokunda zvakaipa vangani vari ready today vanoti ndinoda kuva mukundi muna Jesu regera kuda kubva pano prayer takadzidziswa naJesu inoti our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come on earth as it is in heaven. Prayer iyoyo yakafanana necolonization yekuti Britain inouya muZimbabwe youya neflag yayo youya neconstitution yayo youya nepresident wayo wamusingavhoteri youya nelanguage yayo youya nezvipfeko zvayo yokuchinja iculture youya neculture yayo saka pari kunzi thy kingdom come on earth. It's like saying thy Britain come to Zimbabwe as it is in Britain. In other words, Jesu ari kuti you are going to colonize the kingdoms ari panyika kana
maswika monowisa kingdom yenu ine constitution yayo ina king wayo ine regalia yayo ine constitution yayo ine culture yayo ine language yayo sakapata uyapanyika. We have our own constitution, and the constitution is the word of God. Constitution is not good. Inotina mavanga kakaporeswa. Constitution in a section not. You shall decree a thing, and it shall be established. Constitution in a culture. Culture and constitution yedo. Kingdom yedo. Inoti gudi. Inoti kara inorukare. Nawanu bose. Inoti gudi. Inoti kanamona mata. Namatai. Mumea. Nemusokwadi. Uyatine eberedo. Yatino feka. Kingdom yekwedo. Inoti righteousness. Inoti garment of righteousness. Kagamira pano. Them of Zimbabwe. Garment of righteousness. Kamendiri walume. Raifeko. Navapirisita. Old Testament. Tachipinda muholo of holies. Raifeka tabo. Saibane kamenda. Raifeka. Raibana mapera. Raibane sagawanda. Azikamendi. Apinda garifeka. Waifarwa. Sinishake. It's a garment of righteousness. Ebari fumitwe. Kuotwa. Kana mupirisita. Akangaripo. Aifeka 32. Arikusoya rinoya. Ana kuita machutis. Arwe size 42. Anofanira kuya. Ashikwana. Mukamenda. Atichune. Bageri atino parita. Kuti kwane pauri. Asiwewe. Kwana. Munacheso. Kwana. Mufangeri. Atichiche mariso. Nebuti matsozawa. Matsozaripo. Kamendi ariotwe. Uweti ariotwe. Shoko arichinche. He is the same. Yesterday. Today. And forever. Munacheso. Amuna vechizino zino. Munacheso. Muneva kamuchira. Atichiche mariso. Nekuti pachechi powanda matsotsi. Matsotaripo. Azineane Mariana. Tinoramba tichidaidzira. Jesu. Wekururama. Ndakupedza. Sengiphethe. Izvezvi ndiri pano. Bona manje ngilapha. Jesu wandataura nezvake. Jesu ngikhulume phezu kwakhe. Akufamba mamuri. Uyahamba kini. Achabvisa mapapu. Yokhipha amaphaphu. Akadyiwa nefodya kare usati watendeuka. Adliwa ngugwayi ungakaphenduli. Okupa malungs matsva. Akunikeza amaphaphu amatsha. TB ichaenda. TB yokuhamba. Cancer. Dzinoma. Zinoma. Yoma. Zvakaitwa usati waberekwa. Okwenziwa ungakazalwa. This Jesus is going to correct that error. uJesu uyokulungisa lokho. Jesu. uJesu. Anoparidzwa neyakaparidzwa nana Paul. Ochunyayela lelo ochunyayela ngoPaul. It's the same Jesus. uJesu ufanayo. Jesu anofamba nana baba vedu. uJesu hamba ngobaba bethu. Isu vana ndo watinofamba naye. Thina mwesihamba ngaye njengabantwana. Akamira pa-altar ino. Ngime kuleli altar. Yakuthi Jesu. Sengisithi Jesu. Manheru ano. Intambama. Chiita emaitiro yenu. Yenza ngendlela yakho. Vauya kuchechi.
abaze church nevari paFacebook vakatitarisa laba ku Facebook abasibhekile kune atmosphere yakugadzirwa mumba mako le atmosphere silungise endlini yakho wawasiya kumba achirwara. ukuthenga ekhaya ikhula The name of Jesus. igama lika Stand Jesu up on your feet. phakama ngenyawo zakho The name of Jesus. igama lika Jesu The name of Jesus. igama lika The Jesu name of Jesus. igama lika The Jesu name of Jesus. igama lika The Jesu name of Jesus. igama lika Jesu Mama nondoro wakabata. kulelo dodolo luphethe Maklashiza wakabata. ngoba klasi lawo aphethe Testa makumbo akho. yakutesta inyawo zakho Wathi ndagarisa ndisingafandi. isikhathi eside Ndagarisa ndakaremara. isikhathi eside ngokile Business rangu ragarisa. ibhizimusi yami ihleli kakhulu Papa. ilapha lephekhona Andikuna akandinyengethelela. khona othandazelayo Kuti ndiye panyika pano. ukuthi kibe lapha emhlabeni And we are a victorious church. sibandla iqubayo Tiri mudziyo waJesu. sisitsha sika Tiri Jesu church yaJesu. ibandla lika Jesu Usoro unongotema. ikhanda lichayo Udumbu unongorwadza. isisu esibuhlungu Nasu unomira. namhlanje siyama In the name of egameni lika Jehovah. Jesu Youth iri pano. ulutsho lulapha Uri kubva pano wakatakura power ra Holy Ghost. suka lapho uthwele amandla kamoya ongcwele Anoti namazuva ekupedzesera. uthi ngensuku zokugcina Ndichadurura mweya wangu. zathulula umoya wami Pamusoro penyama yose. phezu kwenyama yonke Oh. glory to Jesus Lift up your hands. phakamisa izandla zakho Simba ramweya mutene richakuloketa pauri. amandla kamoya ongcwele akulokhetha lapho khona Simba ramweya mutene richakudhaka. amandla kamoya ongcwele ayokudaka Awuzi kudhakwa newayini. awudakwa liwayini Uchadhakwa nepower. dakwa ngamandla Takuda church sesifuna ibandla yakatakura power. elithwele amandla Church ibandla yekuti ukapinda mukhombi elokuthi ungangena ekhombini n'anga inoburuka. inyanga yayehla Masatanista anoburuka. amasathanista ayehla Majuzu anoburuka. unjesu Oti ziyayehla muno munapinda. uthi lapha kukhona Ari ongenile kupisa. otshisayo Ndakukulotha nepower. sekugcwalisa ngamandla Awakamira ipapo. lapho bikhona Kune simba richakubata. lamandla yokukubamba Uchatanga kutaura nendimi. uyoqala ukukhuluma ngendimi Uchatanga kutaura nendimi. uyoqala ukukhuluma ngendimi Madimoni wadzingwa. amadimoni otshiwe Bandika kusiya wakadaro. phangakutshiwo njalo Dimoni rinotsoka. idimoni liyaphethuka Ndakuda kuti ulote ufuna power. uloda amandla Uchava sephopho. uzaba njengebhola Rakatopwa nepower. gcwaliswe ngamandla Pauri ipapo ichandidzokere. angibuyeli Ndakadaro. njalo Andidzokere. angibuyeli Ndakadaro. njalo Tinorida sipai. abafuna lawa amandla Rakafamba namadzibaba edu. abakhokho bethu Mwari wakupara na kutemererwa. para lomtemererwa Mwari wavachiyangwa. unkulunkulu katsiyama Mwari wavanhira navachikepa. unkulunkulu lochinyema Mwari wavangwenya. unkulunkulu Mwari kababukira wanhamburo. unkulunkulu Mwari kababunambulo wemadzibaba edu. abakhokho bethu Ngarangarire vana. abakhokho abantwana Ngarangarire vana. abantwana Mwari wavotiye mwari wedu. unkulunkulu wabo unkulunkulu Mwari wethu wavotiye mwari wedu. unkulunkulu wabo Mwari wavotiye mwari unkulunkulu wedu. wethu Uri ipapo. ulapho khona Tanga kunamata. ukuthandaza Tanga kunamata. ukuthandaza Vakuita zvausinganzwisiseko. sebazozisiye khona Bata ruoko udze pano. abasandulethengapha Vana vakutangwa. abantwana Serine sebedala simba. abanye amandla Tinokupapatidzai. babhaphathiza No moto. umlilo 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 Vakaindishetwa. Tinokupapatidza. babhaphathiza No moto. umlilo Vanasikana. batutakazi Vatange kutaura nendimi. baqala ukukhuluma ngendimi Vanakomana. isizwa Vatange kutaura baqala ukukhuluma nendimi. ngendimi Vaanda 40. abangaphansi kwemfundo Tinokupapatidza. babhaphathiza No moto. umlilo No moto. No moto. Bataimuye navo. babhaphathiza No moto. umlilo Atauye nayoyo. uzela No moto. umlilo Muchaporesa vanorwara. usilisa abagulayo Muchatendeusa vari kunyika. uthethula abasemhlabeni Shamwari dzenyu dzichada mwari wenyu. unkulunkulu abagani Ticha wako achada mwari wako. Lekshana wako achada mwari wako. Vachati mwari waDhanieri. Tiekana macho. Mwari waDhanieri. Tiekana macho. Danieri yutiye kwaJudha. Kana akashandura
Babylon. Ewe UDF mozo. Matiba bedo kada dedesu. Achitwa kujipa MSU. Bayusete. Banevana. Batungita moto. Moto. Yakukatira ma evangelist. Yakukatira ma prophet. Yakukatira ma pastor. My teachers. I baptize you by fire. Moto. Digital Kudai. Batira moto. Baba Bachifapa. Nawe msotora mukana wabo. Iwe batira moto. Batira moto. Batai moye nabo anabo. Kino kutungitai. Samoto. Samson anubata makaba. Batijino bata bana. Larifano. Moto. Miracle waker. You are the miracle waker. Come into a miracle today. Come on, Ella. Come and do a miracle today. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, miracle worker. Come and do a miracle today. Bafundisi uyampatsire bana. Bafundisi ozandisize laba bantu. Kurumbidzai Wozani ngokushesha. kuba yedu yaphera. Isikhathi sethu sesikhambile. Irobasa redu Yumsebenzi wethu ratakathumwa. esiwuthunyiweyo. Fambai. Hambani wozani bafundisi. Bane bari kuya ere. Bakhona na abezayo. Manerano. Lintambama. Manero akasiyana. Intambama enomahluko. Mwari wedu ari kubata basa. uNkulunkulu wethu ubamba umsebenzi. Hakuna mweya wetsina. Awuna moya Uzatsokera. omubi ozokuphindela. Urukuzoparadzwa pano. Uzokubhidlizwa lapha. Goro rino kucharoorwa vakawanda. Lonyaka kuzokwenda abanengi. Dati gore rino kucharoorwa vakawanda. Ithi lonyaka kuzokwenda abanengi. Mabhizinesi achasimuka. Amabhizimusi azokuphakama. Vazhinji vari kunotanga mabhizinesi. Abanengi bayoqala amabhizimusi. Kana wanga uchitengesa madomasi uchatenga imba nedomasi iro. Uma uthengisa amatamatisi uzokuthenga indlu ngokuthengisa amatamatisi. Jehovha achakuropafadza uNkulunkulu uzokubusisa zvausati wamboona. ngendlela ongakazi uyibona. Vafundisi vamwe uyai kusaidi kunoku. Abanye abafundisi sondelani ngapha phambili. Right. Kurumbidzai ipapapo ndakuda kushedza vari kuda kutendeuka. Phangisani semfuna ukumemezela abaphendukayo. Vane vakawanda vati tiri kuda kutendeuka tiri kunyimwa mukana.
Kulabanengi abathe sifuna ukuphenduka asinikezwanga ithuba. Ayiwa manerano manero akho. Lintambama intambama yakho. Manerano manero akho. Lintambama ngeyakho. Moyo wangu uri kufara zvikuru kwazvo. Inhliziyo yami yajabula kakhulu. Nokuti ukapa youth ma-services. Ngoba unganikeza abasha inkonzo. Unenge wakabatira moyo maoko. Uthwele inhliziyo ezandleni. Asinasi ndanzwa kufara. Kodwa namhlanje ngiyathokoza. Kuti tiri kusiyira kereke mumaoko akanaka. Ukuthi siyachiya ibandla ezandleni ezinhle. Nokumasangano enyu endai munoshandisa youth. Lasemabandleni hambani liyesebenzisa abatsha. Nokuti ndivo kereke yedu yamangwana. Ngoba yilona ibandla lakusasa. Ndaona kubata kwakanaka. Ngibone ukusebenza ngamandla. Muone youth yedu iri kushumira mweya yetsvina ichienda. Abatsha bethu bayashumela amadimoni. Jehova. Shayirani uJehova izandla. Mangwana pulpit inenge yakabatwa nemadzimai. Kusasa inkonzo yabi ngeyabomama. Musangano uno wakasiyana. Lo mhlangano wahlukile. Madimoni anenge achidzingwa nemadzimai. Amadimoni ayabexotshwa ngomama. Nasaswera achidzingwa neyouth. Namhlanje ashone exotshwa ngabatsha. Mangwana madzimai. Sasa ngomama. Chairman. Chairman. President. We Apostolic Faith Mission International. Umongameli we Apostolic Faith Mission International. Anengari pano mangwana. Uyabe lapha kusasa. Anengari pano mangwana. Uyabe elapha kusasa. Ndege yabo iri kuburuka mangwana. Indiza mshina yake iyafika kusasa. Chimbo uchirira Jehova. Kakezela uJehova. Bafundisi kana mapenza uyai kuno kuda ground up. Abafundisi nxa seliqedile sondelani ngapha Sondelani kuno. Sondelani ngapha phambili. Kuno chaiko kuno koruta kwandiri kuno. Phansi kwami la. Bafundisi hapo. Abafundisi lapha ya. Musatye hakuna demoni rinorova munhu. Lingesaba kula demoni lichaya umuntu. Masikati rimwe rabata zvidhina. Emine linye lithwala izitina. Tangoritarisa rikakanda pasi zvidhina. Ngalibheka laphosa phansi izitina. Kuchichidzira chete. Yikwethusela nje. Right, vafundisa hapo chiswederai kuno. Bafundisa abaphambili ngale sondelani ngapha. Kana kune vamwe vamuchiri kunamatira ngavaende uko kudhuze netende renyu. Nxa kulabanye sabakhulekela hambani labo phansi kwedokodo leliyane lile. Unomtaurira kuti simuka wofamba naye uchienda uko. Uyamtshela ukuthi Usatye demoni. Ungesabi demoni. Mutaurire kuti simuka. Mtshela ukuthi aphakame. Anosimuka. Uyaphakama. Teererai zvandiri kutaura. Lalelani ngikukhulumayo. Vasimudzei vaende uko. Baphakamiseni bayele. Hama dzangu. Bazalwane. Kana aripo manero ano. Nxa ekhona anoda kugamuchira Jesu. Ofuna ukwamukela uJesu. Anoda kugamuchira Jesu. Ofuna ukwamukela uJesu. Manya netsoka dzako. Gijima ngezinyawo zakho. Manya netsoka dzako. Ngithe gijima ngezinyawo zakho. Kurumbidza kufamba. Phangisa ukuhamba. Imi makamira mukaona ari kuuya mupei nzira. Lineni miyo lingabona ufuna ukuza ngapha mnikeni indlela. Anoda kutendeuka kugamuchira Jesu. Ufuna ukuphenduka amukela uJesu. Famba netsoka dzako. Woza phambili ngezinyawo zakho. Ziva vamwe vari kubva kure. Yazi abanye bavela khatshana. Ndakuimba rwiyo. Sesihlabelele ingoma. Manyai muuye kuzogamuchira Jesu. Gijimani lize kwamukela uJesu. Tiimbire. Sihlabelele. Doita chitsitso changu na Jesu. Ndiye wandita ndisiye zvivi zvangu. Doita chitsitso changu na Jesu. Famba manya uye. Ndisiye zvivi zvangu. Uyai mugamuchira Jesu. Ndosiye
chitsitso changu na Jesu ndiye wandita ndisiye zvivi zvangu. Ndoita chitsitso changu na Jesu iye wandita ndisiye andaita chitsidzo changu na Jesu iye wandita ndisiye zvivi zvangu. Ndoita chitsidzo changu na Jesu iye wandita ndosiya fambai kurumbidzai ndakakumirirai. Wozani ngokushesha ngililindele. Kuona vamwe vari kuuya. Nyabona abanye bayeza. Vapei nzira. Banikezeni indlela. Ngavauye vagamuchire Jesu. Ngabeze bamamukele uJesu. Hama yangu manerano. Sihlobo sami lintambama. Hauna zera rokuramba Jesu iwewe. Awula ntanga yokwala uJesu wena. Kuramba Jesu kuzvisungirira pamweya. Ukukwala uJesu kuzibophele emoyeni. Ndikukumbirisa manerano. Ngiyakuncenga ngalintambama. Famba uye. Woza phambili. Famba uye. Woza phambili. Ndakakumirira. Ngikulindele. Ndamuwana Jesu namazuva okupedzisira. Ndichagara naye aiwa nokusinda. Ini ndamuwana Jesu ndichagara naye nokusinga peri. Ndamuwana Jesu ndichagara naye ini ndamuwana Jesu vanga ndichiona vasvika. Ekade mbabona sebefikile. Kunemi mauya pano kuzogamuchira Jesu. Inelize kwamukela uJesu. Kana makamboita zvakanaka. Nxa lake lenza okuhle. Hakuna zvinodarika sezvamaita manero ano. Akukho kwedlulela kwenzela mhlanje. Kupa upenyu hwako kuna Mwari. Ukunikeza impilo yakho kuNkulunkulu. Ndinoti makorokoto makuru kwamuri. Ngitamhlopha amakhulu kini. Ndinoti makorokoto makuru kwamuri. Ngitamhlopha amakhulu kini. Nedenga riri kufara manero ano. Lezulu liyathokoza lintambama. Ndinokumbira manero ano. Ngiyacela ngalintambama. Ndakunamata newe. Sengikhuleka lawe. Ndoda kuti uteedzere munamato wandinenge ndichinamata. Ngifuna ukuthi ulingisele umthandazo sengikhuleka. Uchidanidzirisa. Umemezela ngezwi liphezulu. Wakasimudza maoko akho. Uphakamisa izandla zakho. As a sign of surrender. Njengendlela yokuzinikela. Ndinokumbirisa nevese vari kure. Ngiyacelisisa laba bakhatshana. Newe wakambonamata ukadzokera mumashure. Lawo wakwakhuleka wa You want to rededicate your life to the Lord. Ufuna ukubuyisela impilo yakho enkosini. Namata munamato uyu. Khuleka lumthandazo. Teedzera shure kwangu. Landela ngemva kwami. Skora uso wako utsinzine meso akho. Gebisa ikhanda lakho uvala amehlo akho. Baba vangu muri kudenga. Baba wami osezulwini.
Danidzirisai muchitedzera shure kwangu. lilandela. Baba vangu muri kudenga. Baba osezulwini, Ndauya kwamuri. ngizile kuwe, Ndiregererei mhosva dzangu. ngitethelela amacala ami. Ishe Jesu, Nkosi Jesu, pindai mumoyo wangu. ngena enhlizweni yami. Ivai mwari wangu. Iva nguNkulunkulu wami, Ndishambidzei muropa renyu. ungihlanze ngegazi lakho, Ndive wakachena. ngibe msulwa. Ndinunurei kune wakaipa. Ungihlenge komubi. Ishe Jesu, Nkosi Jesu, ndizadzei nomweya wenyu mutsvene. igcwalise ngomoya wakho ongcwele. Munditungamire upenyu hwangu. Khokhela impilo yami Kubva zuva ranhasi. kusukela namhlanje. Nyorai zita rangu Loba igama lami mubhuku youpenyu. encwadini yokuphila. Handichadi zvenyika ino. Ansafuna kwalumhlaba, Ndoda imi Jesu funa wena Jesu nokusingaperi. ngokunaphakade. Amen. Amen. Ramboka simudza maoko ako tinamate newe. Yaluphakamisa izandla Vafundisi zakho ngatinamate sikukhulekele. nehama idzi. Bafundisi Kana sibakhulekele laba. mapedza kunamatirwa ramba uri Xa ipapo. ungaqeda ukukhulekela ungasuki lapho khona. Tichiimbiri. Nabatwa nechando irakomana. Ndamuwana Jesu pamazuva ekupedzisira ndichagara naye ndokusinga. Aiwa ndamuwana Jesu, ndamuwana namazuva ekupedzisira ndichagara naye samara nokusinga peri. Oh, ndamuwana Jesu, ndamuwana namazuva ekupedzisira ndichagara naye samara nokusinga peri. Ndamuwana Jesu, ndamuwana namazuva ekupedzisira ndichagara naye samara nokusinga peri. Ndichagara naye samara nokusinga peri. Kunemi matendeuka manamatirwa. Gwini eliphendukileyo lakhulekelwa, Nyangwe ukafama neruano. lanxa ungafali intambama Auchaenda kugehena. awusaye esihogweni, Wakuyenda kuparadise. ususiya eparadiso. Zita rako ranyorwa mbuku youpenyu. Ibizo lakho lilotshiwe encwadini yokuphila. Zvino Manje pano lapha vanogara munomu. Pano ndo pachechi penyu. kulaba abahlala kuyona lindawo Mufundisi wenyu ari pano. umfundisi wenu uhlala khonapha ekhaya. Vabva kumwe uko. Abasuke kwezinye indawo Unotoziva kuna mfundisi wako. uyazi kulo mfundisi wakho khona. Ndinouromba kuti mfundisi wangu anga asina kugadzirira. Ngilusiza ukuthi umfundisi wakho bengalungiselelanga. Ndinotenda kuti mangwana tinenge tiri ready. Ngiyakholwa ukuthi kusasa siyabe silungile. Vanyora mazita enyu. Seliloba amagama enu Nepamunogara. lalapha elihlala khona, Kuti tirambe tichikunyengeterera inguva nenguva. ukuthi sale silikhulekela imihla ngemihla. Mangwana Kusasa muchanyorwa mazita enyu. lizalotshwa amagama enu. Ndinoda kutendai. Thanda ukulibonga Mufundisi wenyu wepano mfundisi wenu walapha ari busy kumanyamanya uko. usagijigijima. Masekretari avo vakamirapo vane mabhuku apo. Onobhala nampayana Handei apo. asambeni laphana emoteni le enkulu Apo handei ipapo. khona pha Tinonyorwa mazita enu. siyebhalwa amagama Maita enu. zvenyu. Siyabonga. Ndokumbira Ngiyacela vazhinji vepano nemasekretari ari papo. abaningi abalapha Kurumbidzai kuvanyora.
sheshani rekai libabhale ndisiye nguva ino kuna sekretari vedu vatipe zviziviso. nginikezelela ithuba kunobhala sinikeze Nothenda imbiko tuchirire baba simshaye